cocoa farmers are what Ghana ha. Abani ought to be one you want to be here. Abani ought to be racism of a play. Abani you are from Musica Bebe. The Dame there. Cocoa no mono. Cocoa bag Gibiala Abani Bopon of Bopon Wabochi. Oh yes, 9,800. Oh yeah, Ghana is Canada no 98 million Ghana cities. One bag. There's a total 98 million cities. Ghana is a share of cocoa board in there. Or that one unto the Mr. Basa, such a Mabasa, no one for no to cocoa farm and woman a being. Then when my bunny ought to be on the West in Italy, or no one for a being, no one of cocoa farm and the way. It's in cocoa about the Biala or the Watanen, and called that ban on a cocoa farmer, 65 million Ghana cities. 65 million Ghana cities. Instead of my 65 million Ghana citizens, I buy one of cocoa farmer or that 30 million. And that's extra 3,000 Ghana cities. And see, what 65 and one more 30 million. If you in there, I buy it or you're in there. Usika MPP, I buy Wafa, or yeah, bag Biala, what 20 years, Usika 35 million. We're going to present the Bufado, Union of Baumia, and the MPP, I buy what we're going to do. Right, everyone for NT. Sa eni ya uti ye ene finance minister Yura Atoforsen or say SSA ye to cocoa bag last year ye to cocoa bag 101 FM 6,500 not just 65 million na MPP aban na nado danko Akufo-Addo ene eye nidua Bawumia wo mafa kokko akuafo sika e de ahye ombotom esisi kokko akuafo yafa aban no Nana Akufo-Addo ene eye ninua Bawumia wo mafa kokko akuafo wo mu sika 6,500 e de ahye ombotom bag baako bia e na wama wo mo 3,000 enti SSA ye to kokko 6,500. Ebinum jetomo, ebinum tiase, say, hey, Nanado danko Akufo-Addo, wone unua Bawumia. Se muni bibia mayena, na yankasa so yebre a yabre, eso sika, ena mobetete, na mode aye mo ho yie. Ene sa na tie de a, montwen na abatu duru ho a yebehu. Ampane ampa. Ena abatu duru ho ena Ghana for koto aba editia NPP ena yede eni DC eba akonwa so nyame nchade nipa oka asasem no ono aso na ebeye no osana hene a obehwe oman Ghana sika so ya eye na sede se ono na obekire kokoo bo ewo ye man yi emu enora onko kire ye kokoo bo a dia ode baaye no ode 128 Ghana cedis ena abeka MPP de no a na ose ye di sisi akuafo no ode 128 Ghana cedi ena babeka MPP de no ho e de ama akuafo enti anopei question ne say dia na omo kan sabre na ye nokore eno kurampa se na abanya wo ho sabre no na osisi kokko akuafo SOMPA FM ana se dia na abanya yema akuafo sabre no na ye ne kwan so a eno no se na eye nokore se dia abanya ma akuafo sabre no eno ana na ese wo de ma wo mo na enye akuafo 6,500 ena Nana Akufo-Addo ene ni nua Bawumia awia ahye ombotomu de a na ene eba ne sen ena ene kokoo bo antumi anko 6,500 no a ene DC fo adwene mu omun jetom se e wo se yetimi to kokoo bag 6,000 e wo man we mu abusuafo fan pipi to nchen fan DC to nchen na yenka oman Ghana asem
koko akuafo ye nipa ko bi a wo ho hia papa efi se wo mo adwuma ye no ene kita oman Ghana enema ye de kwa abonten koton na nsanya na gold kura ya akono kakra kane na gold na hunim na nsanya na gold ya akono kakra ba de yemfa gold no nto ho na yenka ye koko ho asem koko na kita oman Ghana afiri tete e de bepem sabre nanso anuanom say ye nim say 2024 na ye betimi ato eye koko bag baako 65 million 6,500 what the plus and minus yemfa ne say e bia price nyepe ente anya hwe kura no anya hwe ye de NDC logic ye adwuma ewo se nka ne anya hwe kura no koko akuafo ye hwe animu se nka koko bag baako ka ye beto ne se anya bi kura nka be 5,000 se ye de dia wo mo kan ye ewo eye 2024 ene ye kan asem de a ene ye se nka ye to koko bag baako se sei be 5,000 se ye to koko bag baako 5,000 se sei ye to koko bag baako 6,000 se sei na se enye ye dia e kire se NDC lied their way to power e kire se NDC for di intro kire yen e na ode beje akonwa na ye mu mindsa nanu yai omampani ekoto ewo atin Western North region ho baby either Western North or na Eastern region mukro omampani Mahama eka se yebetu koko buo mu 101.1 FM na koko buo na yebetu mu no eye huge minim what constitute huge no eye 128 Ghana cedi na yede abeka data no na ewo ho 3,100 no ho amna ye 3,228 no ene na ye huge no dia minim but say ye kase bibi ye huge a na eye kokroko eye kakraka eson y by 3 abusanfo mumma yemfa amanyosem enkata yani na eduru ba bi a yenkansem a ese nokore na enye nokore se na yenim se yentimi nton koko bag baako 6,500 in 2024 na se 2024 kura no na yebetimi ato koko bag baako 6,500 a edie ne sequence 2025 yeto koko bag baako 7 months ntemu ani 7 months ntemu ani afi na yawura 8 months mu no agene yeto koko bag baako a 6,500 a enyeye ewo ho enom yewo yamanyofo ewo Ghana wo mo opposition a ewiase adwen nyina no opposition ewo ana minim say politicians say ye MPPO say ye NDCO say mo opposition a omuhunu all the better ideas all the fine ideas ba wodi amamuo no ma wo mo a nia homoye na mamuo mu no ene nia mo opposition a omo ka no ene no bo ebira enti edie ne hye entamu ho opposition ene bra omo governance mu no emfinfin ho no edie ne hye ho edie ne ma omo opposition a omo nya akokoduro eka nsem dedede eka nsem a sansem no ode toto abrabo ho a ene no sai so nanso omo betena aban mu a na ade no ne yo akwakoye wo mo den omo betena aban mu a na wo mo kasa asesa 8 months ani o atwam na yese yebetima tokoko bag baako 6,500 enne mu bedi tumi okay Akufo-Addo president one ne baumia ene esisi yen Ghana for say yaji etumi ye de amamo
muna mahu sa omu sisi yen enti ye de amamo monye na mo maye 6500 a SOMPA 101. mo be mayen 3282 Ghana cedis na ma yenhwe ye ka se ton no sen anope de ken boy na yenhwe ton ba ko no sen ye ka se ton no a sei na etie so obetumi calculate wahunu bag dodo a ubenya na aye 1 ton no a sei na etie se uhunu bag ba ko bia no emuduro the weight of 1 bag ewo honom na Ghana ha no cocoa bag ba ko bia no 64 kilograms 64 kg gross weight no and this all percent uhunu ton ba ko no ewo mu a 1 ton no 1000 kilograms weight no ewo 1 bag no na equal to 64 kilograms no nti ebeye 1000 kilogram over 64 kg per bag equal 15.625 bags nti answer no ekere se answer no kwa ni benya 1 ton no ewo se ode cocoa bag mako 15 and let's say 15 nefa ena obenya 1 ton ansana we hu se ebia sika sei ena obenya ewo ho entino cocoa adwumaye nebo ana eyeden ewo ho na ewo se yehwem na yedumu enkomo ahodo ewo ho enom yenye yenko yechi kakra na yenhwe pricing kakra ewo ye ebano cocoa price na yenhwe sedia ebo no ene nkita ho no bi esi etie na yenko wo hwe ye screen so sesi a wo ye Facebook no eso a sei ena pricing no esi etie ewo ho edemaye sa wo hwe 2021-2022 season no a na pricing no na per bag no 660 Ghana cedi per bag and wo hwe percentage point na plus 28.15%. Over 2022-2023 season no na 800 Ghana cedi per bag plus 21.21%. Over 2023-2024 season na 1380 Ghana cedi per bag about 72.5%. Over 2024-2025 season na ye to cocoa bag baako 3100 and about 124.6%. And over 2025-2026 there na ye tono 3000 bag baako no 3228.75 pesos ewo ho enum. That is about plus 4.15%. Even though an increase, but we share the previous increase now. When so you increase there, but still increment no a form. Even though an increment, but increment no in terms of sikabana ya de toso no de was soro. But we share no ohanchi chemu na nchemu we ya de atoso no eno no de a form ti. Trend analysis no ebi enie cocoa pricing no osha ade a nti ubetimi aka se osha bere pa cocoa bo esha ase peja kese pa ekosoro no ebre a ubetimi aka se efiri ubetimi aka efiri 2020 ehonomo ekro around 2019 ho baby krana it was okay 515 cities are 2020, 2021, 22, 23. Edu 2024 pa na cocoa bo ehunu an incrementa ewo honoma yebeka se akuafo ehya ase na womo ani eje womo bre a womo abre ewo ho enom eho na enye no nko ebaye price no ebaye no I started the politics. Amanfo shall say omoye the mathematics of
their one bag betumi ato compared to other product ewoja eso omo ashase a omo yesa mathematics no na bra ye Facebook no ebehwe one friend no the welfare analysis for cocoa farmer in the analysis of my no is a 2024-2025 comparison. 2024 na cocoa bag baako 3,100 ene 2025 nyame ya adom ade awadai ene be hyase aye adwuma a bag of cocoa 3,228.75 na the analysis no 101.1 we sa analysis no o kire say ene offer a tin of Milo a bag of cocoa ebetime ato 68.88 cents at 45 cedis Sabre 2024 and now a year 2025 we a tin of Milo ye 55 cedis. A bag of cocoa ebetime amakuani ato Milo sorry Milo konko no mako aduonum enwotwe ene achirepo enson enti se ohwemu dia on the face value 2024 no dia na cocoa bag baako betime ato no ene wo de compare dia na cocoa bag baako betime ato ne na o kire se cocoa bag no ewo soro samre na mfaso wo mu ene analysis baako o masimi asen aye ne se a bag of cocoa ebetime ato milk carton of milk 192 cedis no sabre no 2024 now betime ato 16.4 cartons and now let's say 16 cartons and for sa analysis no ubetime ato 13 cartons ene at 224 Ghana cedi for them for sa analysis we no 2024 pricing no of cocoa no na ebema cocoa akuafo mfaso echen ene emfaso a akuafo ebenya esanse the purchasing power ewusika na yade to cocoa bag baako emu no ene ede no ebeba form because of niema boa den even though dollar above form ama cedi na nya hoden but the niema board there edaso te dia etie niema board aso gina ne ya egina inti ama akwa yete se dollar na there above form achinje ne ho but in terms of the purchasing power of cedi na there ensesaye time na dollar no ho den chen cedi no na ma cedi no aye mobo no se dia na ye to niema no saa na ye to ne ensesaye enti ama ayese a reduce the impact of cocoa bo foforo ya womo ede abai ewo ho enom yenje the other analysis a womo ye womo say compare a price of enchansen a ye de bodan so you say in 2024 na ye a packet na 900 and today 2000. Mamenka say sa analysis we are making no it is not our work enye yen analysis no enti no shanon so owura ye frɛ no PK Sapon ya oye otro anase let's say oye MPP ni na analysis na waye ba ye di nkomo keke enye ye product na ye ye minim enchansen bo say baby awo senchance ebo na enene de no ebo ebra obetime ama yehunu o kire mu se enchansen packet ya na 900 Ghana cedis no na ebetime ato packet miensa o de yenyi point na de dachi no na ebetime ato packet miensa but for ene according to ura no o say ene ebetime ato 1 packet and a price and a bag of cement yane 90 cedis in 2024 was an bet me to 34 cedis but then a year 120 no a bet me to 26 in other words not just say
2024 pricing no at 3,100 no na ema akuafo emfaso echen ene 3,228.75 pesos no abusanfo nkomo ya yedi nyina botaye no ene se yakuafo kankan kokwa akuafo wo mo bre na ewo se ye so akuafo emu na me de meme haw nyina ne se na enora ade bi wo ho na enya enenso ade wo ho no enye na enora yebetimi ato cocoa bag 6,500 a enne esese yetimi to mane boro 6,500 fi se abrabo wa ekonanim Kwame Nkrumah say forward ever backwards never enti se ebi ametoso kra the 2024 analysis 101.1 yeah NDC yeah no na ye hwe se saa na ye behunu no ewo ho enom enti na ene ewo assetes mu no enkomo kakra ene akontabu a yafa owura PK Sapon mo atwero apost no ede bi aye akontabu ne nkomodie ede amawo no enie